Hello, so pite ho Venom 2 Let There Be a Carnage kiti movie thusim khat ana sei ke no hite. Thusim ki pat na hin orphan in khana Cletus Cassidy kiti posal khatle Francis Perison kiti no me khat ana ki ho thlani na hi. Francis chun ki chata a thu a sei je chun Cletus chun Dr. Honey P a sei pe ham atina dongin na hi le Francis chun kapover a hat che in hi je chun munchom khana experiment bolding a ei pui go vi a hin ti na hi. Cletus injung kicha hi in imana lo povinti atin hiti ake ho hlan lai ta chun mi phabeu khanin Francis chu in manuvin an pui do ta win hele Cletus chu alung hang hle jing in hi Francis chu police gari khana apui ta win hele achi nom lo je chun cham do ding agutan a peng in hele gari chu athutan he chun Francis ang acham do go na hele ama pui police ho khani pistora aka min hele Francis chu khohelovin athutan hi Francis chu ahung kha do le glass box sung khana ana umta nahi Francis kiti nu mei nu hi vocal power nei a hi in a pen ji ting glass hi hen ipi zong le ke za jing ji a hi posal khanin Francis chu newspaper khana hin pen aman jong aven hi le Cletus thading thu ana ki sein hi chang Francis jong alung hang hle jing in hi Cletus kiti posal pa hi serial killer khana hi in amitha ho akimudo nai lo zia ama hi death sentence ki phong do nai lo hi detective khanin posal khat akimupin amin chu AD akiti in ama hi Venom nei pa chu hi detective chun AD chu Cletus ki mupi ding in ase ne hile AD chun epiding a kenama ka ki mupi ding hamati le detective chun amitha ho umna ase pi go hindi nang bo ka ki mupi di he atin hi chun detective chu akile paita ne hile Venom chu AD ta sa ko na hung ponin detective chu anego na hile AD chun Venom chu akhamin mi hem ne loading in asein a hi detective pa sebang chun AD injung Cletus chu aga ki mo pita na hile Cletus chun news khatne print pe in lang ken kamitha ho umna ka sei pe ding chule ipga ka tha ham ka sei pe ding a hi atin hi chun AD jong ahung ponin a hile Cletus in banga athilji ho chu ipga ki ji hamti a holtan a hile Cletus in atha ho dead body ho akhol khom na chu an khol do thana hi AD in jong police ho koma sein police hon dead body ho chu agala do ovin news channel ho a chu AD amin thang hle jing ta na hi Cletus mitha ho dead body ho chu ki mu do phanin Cletus chu government in death sentence ding in aphong do ta win na hi le Francis in aza phanin alung hang hle jing tan lang khatna Cletus jong AD chung alung hang hle jing in hi AD chu breakfast needing in a towin a hile later khat ahung in hi chu aven a hile Cletus in a chaina dinga khawe ki mu pi ding in an sei na hi hi chun AD chun Cletus chu aga ki mu pi kitan Cletus in AD chu ayeng enga an hoin a hile AD sunga Venom chu alung hangin Cletus chu atha gutan hi chun Cletus in AD khut cha pe pi in a hile a koma guard ho chun an phel khenuin AD jong ilunga ahung kitan a hi AD chun Venom koma ipidinga Cletus chuna thago hamatin amani chu akina hlonta na hile Venom chu alung hangin AD sunga kona chu apot do ta na hi langkhana Cletus jong death sentence phondo hi dung zuin thading in injection akap go tawin hile thakhanin ata sa chu simboi thakhat ahung ponin hi chu the carnage kiti pen chu hi carnage in Cletus thadinga ummi ho chu athat gamtan hi chun Cletus to mani ahung jam do hlonta na hi news channel ho akuna Cletus jam do thu chu AD injong anajaki tan langkhana Venom jong ta sadang lu theina di a holin AD chu anamis hle jing in a hi he chun Cletus chu car khana atowin Francis hu do ding in a chen AD jong Cletus holding in amasa Cletus anomna orphana chu ana chen a hi Cletus le Francis hi anyaulaya a umna orphana kona hongki ngai do hlon a hi Cletus in Francis chu a umna glass box sunga kona agapui do in he chum police on aza phanu endel vina hile Carnage in police gari ho a zep segamin asunga to police ho jong athigam ta vina hi police hon hi chu thil so ho chu Venom thilbol a hi sawin AD chu anaman ki tawin hile AD chun en kiti na me khat kol abolin akimu piding in asein a hi AD chun en koma hi chu thil so ho hi Cletus ta sa akona simboi tha hum po na hi chun abol a hi atin chule ama ta sa Venom umtalo a hi dan jong asein gang ta Venom ga hol do ding in asein a hi
en kiti nu mei nu zong dukan to nu mei khat Venom anahi khat ko ma Venom hum kha amti a dong dingin a chena hele hichinu sunga chu Venom analunin en chu ain hopi in Eddie in ka ko ma ngai dam athum no le Eddie ko ma kanung che lo ding a hi anati pe in a hi langkhana Cletus le Francis in zong town sung chu mei ko lewin an thla ki thlan ta na hi Eddie in Venom ko ma ngai dam athumin ne hele Venom chu Eddie ta sa a alut ki tan chom khat zoin Eddie chu doctor khat in phone and bolin en kiti no menu chu Cletus le Francis in aman hlonin church khana hungding in an save and tin hi Cletus le Francis in hi church a chu marriage a bol go hlona hi Eddie le doctor pa jong church achun a chingal hlontan Eddie in church ko chaga hongin a hi le Carnage amu phanin Venom chu Eddie sunga anung lut ki ta na hi hechun Eddie in jong Venom koma ipidinga na nung zam lut kin ham atina hele Venom chun Carnage khu ke sanga tha ha zo hi a hindi in Eddie in jong hungpo nin na hun po na hele na no kani asa ding na hi ati phanin Venom cho hungpot ki ta na hi Venom le Carnage jong ha ta ki del hon tan church bell ato kha wa church bell agin phat le hi chi symbol te ni chu ta sa ko na hungpo do ji hlonin church bell gin achai phat le ta sa cha nung lut ki honin hiti chun akidel ji hlonin hi hi chun Carnage in Francis chu en tong khatan Francis jong apeng in a hi le church ho so hong chim thla in chunglanga church bell jong so hong ki le thlatan hi chun symbol te ni chu thilgin aza theilhon lo ji chun ta sa kon ahong port ki honin nei le thilgin akichai phanin Venom chu Eddie ta sa sunga alut manin hi chun Carnage chu Cletus ta sa alut man lo je chun Venom in amanin ane chai ta na hi thusim chan chun aki chai tai